Tuine korasi na ihenya goganisha Gohenania naguo thaka ne watu edemotu mwetigeri Jehova niwe gatha Asanteni. Bwana asifiwe. Hebu nisalimieni ya hewa. Bwana asifiwe. Wacha tusikie ngemi ya mgeni wetu Rigathi Gachagua. Rwakere gatatu rwakana Women's Guild rwagatano. Asanteni. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, on your maiden visit in the constituency of Laikipia East, I want to take this opportunity to welcome you home. This is the home of Itungati. We love you, we pray for you, we cherish you, and you're in the right place. So help me by giving him a hearty clap. Tumkaribishe hapa nyumbani. Mchungaji wetu Reverend Dirango, Peter Dirango, na mke wako Mrs. Dirango, nachukua nafasi kwa sababu ya wageni tuliowapokea kutoka kule Kirema Parish, Reverend ambaye ametembea, wachungaji wote, elders, deacons, viongozi wa kanisa, Women's Guild, PCMF na kanisa ya Wagudero Parish. Asanteni sana kwa kutupatia nafasi ya kulishwa kiroho. Naona majirani wetu wengi sana kutoka kanisa ya Catholic, AIPCA, kanisa zile zingine ambao waliamua leo tuko hapa na Getungati. Mwenyezi Mungu Nyasaye anajibu maombi tukiwa wote kwa hema moja. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, ukiniruhusu utakuwa rais. Mimi naona pale mbele. Kana mara ati huko ground. Mimi nikiangalia pale mbele naona tuko na mkutano mwingine mbele, masaa yetu imesonga, na kwa sababu tuko na wageni, ni vizuri wageni wetu wote waweze kuonekana, wajitambulize na watusalimie. Nimokwe dogwo. Nimweharirie kuona wakiridegwa na Gacheri. Mheshimiwa Waitito baba yao. Wakiri ore wambiriirie kiama kiria kia UDA twahamire wetagwo wakiri Edward Mureu eguko ena marua ma divorce. Nimweharirie kumuona. Nimurenda tweke divorce goko. Ni asainite duare ndo atuonie certificate tuge kiama kia UDA, tutaonana kwa heri ya kuonana. Si namna hiyo? So tuko na viongozi wengi, lakini kabla hiyo nataka kwa haraka sana Mheshimiwa Dan Ndegwa, Mheshimiwa Kabashi, Councilor Masharia, Nyeusi, Roberto, Wanjiro wa Mabati, mbio mungekuwa hapa jina salamu. Kama tunatembea hii safari na nyinyi museme, kama nyinyi ni watu ya kuuziwa uoga, adwaya matanya mokire ginya meretwo ni magukorwo guko githe mutiokire ni mogoraga guoya athuri ni mogoraga guoya ithuĩ tũrĩ Itungati na twĩtigĩrĩte Jehova arĩ wika githe tiguo. Wapi hiyo microphone viongozi watusalimie 1 minute. Asante Mheshimiwa Kate Barogoro, Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wote ambao wametembea katika wodi ya Tegethi, ni wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na nijitagwo Robert Maina kana Roberto former MCA Gobet ohaha njuge ndake na muthenya wa umuthi. Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni ngugweta hanini, turare nawe tugeka campaign ya 2022 na Mheshimiwa Speaker gwitwo Waigwa araturaga njetaga Robert wa UDA bunge ni undu wa guthiruka hamwe na inyui, na ni ndarutire wira munene muno wa guthiruka bururi uyu, na nikio ndagire gite no ngiuga ti uhoro to ndona gatahe na mwihoko. No thutha wa miaka iyo iri ndiona twathire ndumaini, na umuthi uyu nyanirire haha tondu ni makoretwo makiuga ati ni thiete chini ya maji. Ni ni nyonaga haraihu na nikio ndireugire ithu no ithu twari kuo ni ithu tuokuo na ni ithu tugakorwo ke twe thutha Rigathi wa Gachagua na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Give us a signal, give us a signal
tunataka kuingia kwa hiyo basi ile itatupeleka kule mbele ili tuweze kupambana na hii hali. Asante sana. Makofi kwa Mheshimiwa Rubato. Tuko na Mheshimiwa kutoka Olmoran, colleague yangu nikiwa MCA, Mheshimiwa Dan Ndegwa. Salamu na jina. Your Excellency na kanitha, praise God. Ngai agocwo, njĩtagwo Wanjũ wa Ng'aru Athubiri na gacoka ngakĩgũra na kũrĩa Kĩamariga. Koguo Your Excellency ndĩ mũthoni wanyu na Gĩgĩkũyũ mũthoni ndatengũragwo. Ithe tiguo? Koguo harĩa Warigathĩ agũkuĩra ithe tiho ngũkuĩra. Tũgũthiĩ nake nginya mũico na nĩ njũĩ nĩ tũgũtoria. Dalili nĩ ironania. God bless you. Amen. Kutoka kule Chumvi, Mukogondo East, Laikipia North, former Deputy Speaker. Asante sana Mheshimiwa Kate na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Daniel Nyausi, nimekuwa mwakilishi ward wa Mukogondo East na pia Deputy Speaker. Ningesema tu kitu moja kwa Excellency the Second Deputy President kwamba sisi watu wa North sisi ni watu wa mlima. Kwa hivyo North is extension ya hii mlima. Kwa hivyo mkiweka ukungu hapa, sisi tutaweka dust pande ile. Kwa hivyo utakuwa kitu kimoja. Mungu awabariki. Na tuko na shida moja kubwa huko ya abduction. Kwamba watu wetu kwa wanakuwa abducted na serikali. Tuko na mzee mmoja anaitwa Simon Motite for the last month, hatujui ako wapi, na kama alikuwa mkora apelekwe cell na afungwe. Kwa hivyo hiyo ni shida kubwa watu wa North tunaona katika hii serikali. Asanteni na mtuombee. Asante. Mheshimiwa Joseph Kabachi alikuwa bosi wangu kule kwa County Assembly. Neno moja. Asante sana Mheshimiwa Your Excellency Rigathi Gachagua, all protocols observed, na waumini wote na wasalimu. God is good and all the time. Nitagwo Kabashi kuma kuria Nyahururu, wodi itagwo igwamite ni onene muno na niguhoya Kate uritwerehera munene, wodi onene munene kura nyingi muno witikire oke Nyahururu turi thutha wa gitungati kiu. Thank you so much. Asante. Mheshimiwa Kefeti kuma kuria Murang'a. Ngai nĩ mwega. Kanitha, governor in waiting, president in waiting, na andũ arĩa othe mokĩte. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Niĩ ndikwaria mũno tondũ gũkũ nĩkuo ngũranĩte na mũndũ aragia mũno thoni. Ngũrehete mũthuri ũrĩa wĩtagwo Rigathi wa Gachagua, twambanĩrĩirie nake ona atarĩ ahagũrwo. Ndongoragia gĩkundi kĩĩtaga Rigathi Gachagua Murang'a chapter. Niĩ ngwenda kũmwĩra kĩndũ kĩmwe. Rigathi wa Gachagua uranora nĩ mahoya. Rĩu nĩ uranora nĩ mahoya mandũ na tũgĩkinyie hau tũrenda kwĩra president ithuĩ tũtigũthiĩ mĩcemanio rĩngĩ tũkĩhũgaga. Akorwo ndakũgitĩra Rigathi wa Gachagua nĩ tũkũmũgitĩra na tũtigũtũmĩrwo tanake anini kwagagia Gachagua. Nĩ mwetĩkĩra? Asante. Asante. Yeah, Mheshimiwa Councillor Macharia. Your Excellency the Deputy President na kanitha, andũ othe a Matanya na Laikipia, Bwana asifiwe. God is good. Njĩtagwo Macharia wa Kagunya kuma na Nyuki Ward, niĩ ndarĩ councillor hĩndĩ ya mũthubarĩ na tũtikwaria mũno, twenda kuga tũthĩ thutha waku Your Excellency. Ithuĩ nĩ twĩ kũrĩa tũrathiĩ kũringana na ũrĩa twahunjĩrio, twenda uge nĩrĩ. Nĩ tũracirithia ta nyũmba na tũracokia mĩrango na tũratua itua. Ona wona tũkirĩte nĩ twetereire riboti yaku. Mungu akubariki, tuko pamoja. Former MCA Mheshimiwa Mutahi Muritu. Mũrĩega ciana cia Ngai. Mũrĩega rĩngĩ. Kanitha, Your Excellency Second Deputy President wa Republic ya Kenya, niĩ njĩtagwo Mutahi wa Mũritũ. Nĩ ndĩrarũgamagĩrĩra andũ acio kĩmera kĩu kĩrathirire, no Mheshimiwa Kate wa Rũgũrũ na Second Deputy President rĩo makĩnjĩra okorwo ndũgũtũthera nĩ ũkona no nawe. No niĩ rĩ ndaigua andũ makiuga mwathani agocwo. Niĩ njũĩ mũtiĩragwo mwathani agocwo, mweragwo mwathani agocwo, no tondũ mwathani ndagocagwo rĩ nĩ inyuĩ mũragocwo. Rĩu ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ haha ngorwo ndĩ wa kĩama kĩa Jubilee, ndiũrĩte nĩ ndĩramũcokeria ngatho nĩ kura icio mwaheire. Na Deputy President, reke nyine karwĩmbo kanini kwĩragwo atĩ rĩrĩa Roho aikũrũkĩire atũmwo me Jerusalemu, andũ moigire nĩ kũrĩo marĩtwo nĩ njohi ĩrĩa ya mũthondekano. Nake Stefano agĩthiĩ kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega akĩhũrwo na mahiga. Ũrahunjirie ũhoro mwega, ũrahũrwo na mahiga. Ngai wa muoyo mwĩke maũndũ mega na ndĩokuo na mũthiĩ na thayũ. Asante sana. Mrembo kutoka kule Madera, Mheshimiwa Wajera wa Mafati. Your Excellency the People's Deputy President atongoria kanitha, watu wa Laikipia, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mũtikengeithio ũguo. Niĩ njĩtagwo Wajera wa Mafati
ndathuritwo kuria Magutu Mathera 2017-2022 ngicoka ngithie ngiingira kiama kingi kia mundu wa guku kwanyu wa kibiririki kiu nikio turauga guku ndaingirire kiama kiu ndaingirire kia nduthi magai kia ngoithirie ngicora kamundu abai na nikio turera mutongoria witu aturehere mbathi tukuiganira ithuothe tuingire ithuothe tumume thutha mwenake mwe thutha wa Rigathi wa Gachagua na your excellency ngucokerie ngatho cia mwanya ni tondu ona ndaga guthurwo kuria Magutu ni waheire wira wa director kuria Tana na riria ndarugamire nawe riria weheririo giti andu acio makiuga muiritu urakwama na Rigathi wa Gachagua ona akerekei ainuke na magibuta wira no nie ngiuga ngukua ta gitungati ndi thutha wa Rigathi wa Gachagua ni ndekire wega andu aitu mutikeurire karuhi wapi kafamiano haya mrembo kutoka kule Nyeri anaitwa Julia Wanjiko aspiring MCS na wataja majina kujeni hapa wote kanitha na your excellency jitagwo Julia Wanjiko kuma kuria Nyeri town itura ria Gatito ndaturaga kuria bunge ya Nyeri nie njukite haha kumagaria gitungati na kumwira andu a Laikipia ati ithuĩ kuria Nyeri tugite kuria muheshimiwa Rigathi wa Gachagua gututwara kuu nikuo tuguthie uguo niguo na inyo mugite hau naho turi Ngai wa moyo murathime na mwike wega asanteni sana. Aya, nataka kuleta MCS wale wanatafuta viti. Mheshimiwa, tulia kidogo, utaitwa nafasi yako. Niliita former MCS, wewe ulikuwa mbunge. Sasa tulia. Mimi unajua nilikuwa na wasiwasi. Oda, Mheshimiwa. Mwalimu ni mtu wako na discipline. Asante. Tupigie mwalimu makofi, tumkumbushe maneno ya discipline.